Ia tu atu le au whatalofa i le pa ia mana malu o le tātou tanuu ia i la tau na maua mai le whapoponga le tātou prokalama i neva yaso o ta ua o le ia Outou Manuia. Lo tu sao atu le tātou whale whasalau i Long Beach, California, United States of America i le sotanga wavala lata ma le si whafonga le tau for Radio Samoa. O le tau ono Misipouena Tagaloa lo whafoina le tātou prokalama i nei fiafi ia ala tātou amata i le talo. Tātou ifo matalo i le tua. Au mātou le i o ane tala noa i mata upo lo tutupu i o mātou loto i fale. E mo mua na mātou sa ili i lawa fio. Po fea o iai lo fina ngalo. Le o mātou atua i lumo lawa fio i tuli vai o mātou o nganga. Fatalsia le fatasi mai o lo wanganga pa ia. Ile nei wha moe moe. Pe ona mātou poto ai. Na nawa lava i o mātou ponga Isu le o kesene. Wa mātou mana vai nai le ola. Ona mātou langona lo lea e wina fatau waa. Me totia. Me whaingaluenga o lo ia i mātou. Ai ma eu lava le whaamawhanawhana ina o mātou loto ma manatu te ito tasi. Pe a mātou o mai le nei whata manu. Ina o mātou mautino o lo iei whatasi la o fio, whatasi mai mātou. Le mea lea langa e la o fio le toa i o mātou loto. Whaamanatu mai e la o fio ma lo nganga pa ia le mafuanga e aleo na mātou wola. Le o teleia tangata o mali liu. I le covitis furuiva. Ia le amatu te inei. E te tau lava i le tangata ola, manga whangafa, mana tunatu, na whaile fesili, e se a. Why me? Why am I still here? E le wha moe moe la ngana o lau au au na lele i e. Ni e fsoswani e tali le nei fesili. Mo i mātou, i malo o tunu. Le melea fio mai anganga pa iae tātou malawa fio. Sa iei ule nei prokalama i le vi inga sautua lasi o lo swafa. Mal manuia ma le file mu i lau whanau mafuta. O le nala mātou tatalo e ala atu le urumatua o e naoti. Yesu ke riso le uso i hai mātou le alo lau fio. Amen.
whatalo whātu I le tātou au fia ia I latou mwhauna maua mai le whapoponga le tātou pokalama e never yaso. Ia mo I latou olo o whaafonga mai le tātou YouTube channel, whamamole omi follow like, share ia ona whaileo lau matawhale e tāwhaalua le longo le nai I le YouTube. Na ia whai e lau matawhale ma whai e lomo na tanga. I so whonga le tau Fo Radio Samoa. E pe e fo le mele tui, le mele leo o mai to win algorithms, technology companies and platforms. E pe se ia le taua o le nā o na mata lava I le content. O le mele nā le wala tu I loa a wae po whea lava le masini po le la au o e mata mai I le content la tatou o la tape o mai le vaenga oi. Le wato ale tolu I tula o ia le mafine le o na whailo le o lato visili o le ale mea lai whalongolongo I ai a lava la tangata o na whamaila ia o YouTube ia se au mai la le leo le nā se au mai I le utunga leo lea ina ia whawhau ai se community se platform e tau muli values o le mātou company le tātou community. And most of these companies are located in Silicon Valley, in California. So they're very American values, values of independence, values of freedom. Ia, malasaulutonga o le tangata to'atasi. So le mafuanga lai, I think it was sila fia umai tātou, ai mo nisi le o manatu o le whafofonga mai e se value. Ia, you know, ele taona ona toe no numile mena. And that's the first layer of value. Now, o le sila layer, o le te mile o mile like. O milo lavele like, ona whamaila I o le algorithm, whamaila computer, whamaila AI lai tua. Ui, fia li ia fia I le prokalama lea. Fia ia sapapali I le prokalama lea. Ia ona ao lola ia le computer, ia prokalama e whaapea ina. Ia lola tō whauwhawina, e mesala tātou ngangana. Ia ona serve mai lola ia lunga platform. Whateita inga e iei se ofi au wotonga le I Bellflower. Ia o te le malamala ia na mea, na fo o milana lana like. Yeah, and guess what? The algorithm serves me tongue and content. Even though te le mamalama, ia ala te losione. O le tama tātou e ui na pese I e sela na launga le whai, ala tama tātou. So le melau whamtalai na il tala na o ne whapenale winga o le malai lea. O le walu lo taimi, ia si ile lima. O wa o le sila level le tolu ia I level, ia whailau komeni. Umana like, ia whailau komeni. Ia ua toru la ia tosina o le ngate na mata like ia whapopo I mal komeni whamailo la ia sole o le top fan tamala tamala ia omiro lama subscription ona whaapea lola ia o le whengainga I le vao si ufongo le tau fōu malawa fionga ia le la whaila tātou whengainga vāvala lata o te mi umalava la e te tala ai ia le I'd say le afa te mau o le si ufonga le tau fōu le ngata fo I lo tangata o lo whafoina le tātou proklama le Outou Manuia. Ia o le tele fo o le puna o lo isi ta maa o le tātou atunu o lo auto vaa mai le nei platform. E ta tala atu ia to mai fo o le ilatou. Ia mo le wha mo lava ia build le tātou community. Pena whatu le to tele nisi ngana I le tātou ngana. A pe o si pu mo ola valea tātou te au mai I ei content ta papalangi ma le turulunga tātou te au mai I tō whamanino e leni ma tangata Israelu. Iana nuti e lava le isia tātou wa pu mo. So it's meaningful for us. So pe on mafuangana e tāua ai ia le whalangolongo le YouTube, whaisa komeni, si le lima, like, share, ia ma whailau subscription, whailau montanga I nei. Ia montanga I Samoa o me whinga tā. Ia nei montanga ia le ina le subscribe tā whaalua le longo. Ia ma like.
Ia ona whailola I o le tātou o lau matawhale ia o lona winga le ngata empower ina. Ia apese ia for the responsibility I nei. Ia ma vice versa foi. Le ngata empower mai Outou I nei. Yeah, I think e for the responsibility as I say I nei whaasao mai. Whaale tonu ina I o watu fo ini nai whautuanga. So, mela na o whaomi ia le tāua o channels ia e so o ta ia le ngata ia tātou lo nei Amerika. Ia whape fo I Samoa umalawa le lalangi ao. I so se mea lo nopia ia le tātou o tunu. Ia le ngata lai le YouTube, ia whapena fo ia le Facebook. Ia ma le Instagram, ia ma isi lava platform o maua iai. Ia le si ufonga le tau fo Radio Samoa. Ia, but never know if after ia tua ia tātou sponsors. Tātou sponsor mo mua le Second Samoan Congregational Church, United Church of Christ I Long Beach. E peo I la tolu na ia o loo whatupeina o teimi. E mawhai e ona ta tala atu ia manatu fo I le tātou prokalama e peo nei ei nei. Second Samoan o le tātou ainga I nei Amerika. Tātou sponsor lona luo, Auntie Mita's Cookies, Long Beach, ia whapefo I ma New Zealand. Auntie Mita's Cookies by Karma. Ia le tātou sponsor lona tolu o le Tagaloa Tulifau Foot and Ankle Center I le City of Lakewood. Ia le foma ia mafutanga Tulifau. O lo whafoina fo ia le nā tautua mo le tātou tunu. Ia o le ngali ia Helen, Alo Selusi, ulunga ono, o lo whaipela la taulanga I le masina ma le masina le sufongo le tau fau. Ia o lo mwhaiena so swani le whatupeina le nei prokalama. Ia na ia tātou sponsor nā mo le nei vaiaso. Vaiaso o mawaiana tātou talanoa I le salau pama. Ele o po malaelo tātou tunu I lea fo itala. O lo I tono le tātou kanona. O lo alangaina pe I whalesa Kirisiano I lea tausanga ma le tausanga o le salau pama. E whamanatua I le malanga whaatupo o le tātou alii. I Jerusalema sa ti e lunga o le asini no. Ia. O le mea tātou te maitawina. Na ala langa o sana I le asosa. Ia ala langa whasa tauro ia te I le sfarili. Pe o le winga le o le tala. Tātou te maua e fo I tātou mana tuaina fo I o tātou winga. Ia e se le tala e whaile vai aso nei. Ia e se fo I longona ma tala e whaile vai aso. Ia. O le mea na tātou manatua I le vai aso o mawai. Well, there are several things. O le memo mua. Le toa o le lii. Le toa o le lii. I think o le sila nā value o te tawana au sia I tātou o le toa. Le toa o le lii I nei tua inga se na lātou whaia I ate ia. Ia wa afisili po le alma fuanga wala iona whasa tauro le li. Ia atu alfesa o ona ua le fia ta I o le lotu. Ona ua whai le li I ta I o le lotu. Tu I lalo le malu le nei ona Outou e whaia le yaso e tolu. Ona ua o ia e le li ia mea sa mawai ia tupe ta I o le lotu. Taulanga ia e whaia tangata. Manuia a mai me mamao. Ia na maila ia te pena I le taulanga e ave I le whatawhai taulanga. Ia na se sape sa ia I le winga le na o taulanga mai lato te filiina ia taulanga I le li. Ia e te tauna ave le mea le lei. Ia wa atato nofo la mafo fau le namana to le ave o le mea le lei I le tua. E pe e le aise mafuanga e le ona tātou tua ia le manatu le na o se manatu e le fia ia I le tua.
E le tawana tātou nofo mamanatu whapea o le whai mea le lei o se mea le anga lea mō tangata. Ia le mena I loe le li. Wa vele nau o le tangata e whai le mea le lei mō le tua. Ma mea ua tutupu ai ati nae ma pisinisi e tau ma whai e seo mea le lei tangata. So whateita inga la na tā ua fo I vai aso I tu atu a sau le Israelu malana taulanga po whela vai avatu ai, pe avatu I Asia, pe avatu I Afrika. Ina latu la ia ai ngau le vai o le manu, ia o na vatu la ia I o le taulanga o na whapea leo I latou e mulmuluina ia manu e whai le taulanga. I le tatau na ave le taulanga lea o e langa le ngau I lona vai. So tatia I le mamoe lea o ngau lona vai pe alu alua lona tino po le papala fo I le fulfulu. Ai alu I pisinisi I le I tawhatafa o le malu e whatau mai e sau mamoe le pona. Ia o mamoe lana o umana whapipi I le si o le leus taulanga sili. Ia o mamoe na e tatau mō le taulanga. So o le mela na pese ina na tupu I tangata. So wela ngata lai na tuu I la lato mamoe na au mai. Ia a le fo la uto e alu leisi se le ni whatau le mamoe le whamai e tatau mō le taulanga. Anyway, so e tawa an tato mawhawhau I manatu nei. Whateta inga e pero manatu le nei ave le mea sili mo le tua. Whai le mea sili mo le tua. A wae o le mea le nā lea sa te le e tupe ai lato sa a ngaia le maru maru. Mena sa te le e tupe. So anofo lama mawhawhau le mea le o e fast forward la tato economy I le luas futasi centenali. O na whasiri le tātou o whea o whaapea ina ai. O whea o loo whaapea ina ai le whaapolonga ina o tangata mātitiva. O whea o loo tātou ave ese ina ai either personally or systemically. Ia le tamao ainga ma le manuia o le tua o loo I tangata. O whea o loo whai elemena. Ia wai tofuala ia le economy malalatou tali. Mo I mātou lava I nei California ava ai I mea ta o Ph.D lenders. O isi nā whalapuputonga, o isi nā pisinisi, o isi nā ati nae. O loo whaia I lātou I le teimi nei, le mea sa whaia tangata I teimi o le li. Mo I lātou I le malamalama le Ph.D lender. E whabela lātou tala e no mai I lātou tupe I le tangata. E whatalitali e lana siaki le maua I le luova yaso ma maua. I se tau au pito silia o na taungata. E pe o le winga le nā. So people live paycheck to paycheck to paycheck. Ia le o mono I e tutonu le tului o le paycheck lender. So o le mea lau o whamatala ina il tala nā ona e pei o tangata whapena sa iei le malu. Sa whaima o wala e polonga ai tangata. Sa whaima o wala e le mawhai e ona tūlai. Ia le tangata le lei lumo le tua. E au noa ma le ui atu I whalapuputonga ia. So ele mamao tele la ia le menasa tupu le malu. I man mele tupu nei tato Ph.D lenders. Awa tango la e face survey o fair o areas o le nuu po le tu nuu le na tutu ia Ph.D lenders na. Ia o le tadi o lo tutu I tutonu o barrios, o lo tutu I tutonu o the hood, o lo o si o e tangata mātitiva, ma tangata ia that live paycheck to paycheck. Ele ngata ina, ai o lo o si o mia tangata e le loa I lātou ia mea ia. They don't read the fine print.
pa wale mea lato te loa, ia lewa o maua mai le tupe nei e tali elo lato mana o ile teimi nei. A wape o lesi tō whamanino le tatou i o tō manuia, o i lato e manuia, o i lato i loa o na whaatele tele ngese, le whaamalie ina o lato loto. Deferred compensation. Deferred gratification. Ele mamao tele la le mea na whaia le li o Yesu. Lua awhi tau sanga taruai. Ma le mea, I think e tau na whaia tātou, befa peo tātou o tangata muli le li, befa peo tātou o tangata o le kalesia. Befa peo tātou o tangata manatu whapena, alo lofa i tangata. O le mea nawa o manatua ina. I le mea o lo o tupu nei, sa tupu ana mua lava i taimi o le li, na le fifia i le li. So, wa latu nei la le li i le malu i Jerusalema i le asore na i lana malanga whaatupu i lunga o le asini. Mau atu tangata i o whewhata wa i na i le porkito le fale. I o na whai mai lola i o le li. O le fale tatalo o le fale nei. O le fale le nei na whau e tangata e talo si elo ta maa ale wau tau whaia maana o e whamea. Ia fuli lola i ele li lau lau. Ta lai mea sa te wei ia pigeons, ia urunga mantangi. Ia ma whaia ia le sasa i le mai atu iti, sasa i tangata fuli lau lau ma whai atu o i fafo. So pe manatu mo moala mai le tatou tala le vaso ma vai le toa o le li. Si e le ma whai o na whai e se se mea le nei se vanga nā o iate i le toa. Ia oala le ngalo na a mai e mātua o le li i Josefa ma Maria le li au le titi lawe whai le taulanga ina ua valu on tausanga. E le afford e latou ia se manu. Se mamoe po se oti. Ia o na whaila ia o le taulanga i taulanga tangata matitivo. Le ununga mantani manai lupe lua fua. So sai loa ala le li le system lea. And na mawalo lava le teimi ava noe suia i le li le system. Ia me la nana na whaia i elva yasol na leta o le Holy Week. Ia ma ele manatu nisi o le mafu angal nana la iona. Ona umalon soifua. Ona waiate ia le toa ma whaiona. Ona tula i atu ma whailo na manatu. But more important, embody le manatu le nei. O le ale manatu. O le tua e fina ngalo mo le manui o tangata uma. E le tauana a vea e tangata malolosi systems. Ia e totolo ai ia tangata vai. So historically o le wingale o le tua. I say if anyone proposes to speak for God, I think e taona atangia le winga neo le tua o le ala winga. E fifia le tua i tama vale. E lo fale tua i tangata leino lato leo. E lo fofo ile tua i tangata mativa. I'm not to say ele esona finangalo lofa mo isi tangata. Malolosi, ata mamai, maumea. Ia e pe whapitoa lavalo na lofa. I nai tama ia, nai tama vai. So ina o mawala le li lava no e sui elmena. Tu fa manatu i tangata le mea ona whai. Ia, ona whailo la ia. So o taua le payday lenders. Ia wa o pasene o tului o e talafu ia. Ia e lua afe pasene. Bea amortize le. It depends on how long you have the money out for. What the amount is. Ia, ma pe totongi ai talafu o e pele ai. Wa afa pela le totongi ai talafu o e. And you have every reason not to be on time your payments. Telefala ve lave, pula lava le mafuanga. Ia ona le tutongiela I o lo payment e pe ona fatalo sanga ina ma fofo ina lunga pepa ia tuto la tu alu lunga ia le interest rate. So o le mela na afa pe ia se ngaluenga fa a perfetta, pe se ngaluenga fa keriso, pe ia se ta pena ina o le malu e pe ona ia teimi nei.
ia o ina tauna whai ia le ngā ruenga. Payday lender. Of course, I feel a fully lal tupele na. It's a very lucrative business mo I la tau ia e fe whatau wai ma fe suia I le tupe. I mean, a watu lau tupe a tupu le luafe pasene il tausanga. E va veana double, e triple lau tupe. So e lese pisinisi leanga. Il pisinisi ne atono me whalina lea laiona onto tele tangata involve ai. Wa ole tupua lavala e te tauna ta lepe le mele na. Ia ole tupe, ole currency. Ia mai leo pōma la fo I le tato whafonga le mafuanga e leona tala noa pēa I le Bitcoin ma le cryptocurrency. O ne pe o le Bitcoin e ilo na winga le na e limiti le au whai o Bitcoin o umona print. E le tue mawhaiona tue mine nisi Bitcoin e sili atu na ilo le numela e pe o na whaatulanga ina. E le pe o le tālale e nei e mwhaiana print pair. Ia le foi e lupe le isi foi lua pe tolu triliona foi le infrastructural bill. Le foi fa moe malo Amerika e print ma mai fafo. Ia watili e ana alu I lalo le value o tala. Ia matangata ai le tau o mea. So ole mea nantato mau mai le vai aso ma vai manatu mua. La tatu tato pesele vai tato foi. Ia ona fa awaula il tato talnoanga. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei oe malulu e mea uma moa silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua pea o lo lelei mea uma lo uanganga whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau
O le toa e pe o le quality mo moale na tatou experience ina i le i le vaiaso pa ia e lona vaiaso muli. Ia tatou nofo lama mafofau e pe o le theme a leo le i au tuputupu ai. Well, it has to be. Langa ele mawhaiona te ia ua toa oe ina ua tolus fultolu o tausanga. Pe ana whai e tele i toa mai ina ua tolu o tausanga. Pe o le mea le tauan tatou mafofau lo loto iai. Ele te ia ua toa oe. E ala na toa oe o na ua fausia o manatu. O na ua telelo i loa i se matata. O na ua te leso fatufunganga. O na ua loto maulalo fo i oe e a o se isi fai valo fi lima fo. Ia mamawhai o na whalangolango ai lo wola mlo soifua. I pei o le fawina le na o le upulea le ua tatou assign ina as a characteristic o le li. O le toa. So, a tatou wa aila i le fawina o le li i lona vaiaso muli lea. Ele ngata ila na malanga fatupu. Ia a o le toe paseka fo i le aso tofi. Lona whamasinonga i le aso whaleile. Le tau i lungo le satauro. Ia ona tatou i lo aila ia o patterns ia o le tangata toa. You pick any character that has moved the world and you will see this glimmer of courage in their molding. Martin Luther King Jr. A whailo research il tangata na mawhiste miawa no e te alu i Atlanta. I le kalesia le na Ebenezer, na sa whaiwhi awe lontama. Whaiwhi awe fo ia Martin Luther. Iona i lorola ia na amata mua real early on ia le fawina o le taʻitaʻi o Martin Luther King Jr. Atala noa i isi whaiwhi awe e le stangata fo i ata mai tele. Ia ma e wale le whaongaina fo i le tua o lona soifua. Whamai ia isi whaiwhi au uli e masaniona lato nuti mea ma matini. Ia o le tangata fo e pupu e le teleni ana upu whale le whai. Aina ua su e lato se tangata e whai mau lato mouthpiece. Ia whamelo mata ia lau whai. So, o le winga o le tala, I want to wish this onto you. O lea, ia maua e o le toa. Ia se o ngā laro langi o lo soifua ma le ola. Experience ai o ele mea lea o le toa. Ma le toa la is one of those things that be o le riding a bike. O le temiro lava e maua e oe. Le pāleni. E le tuem whaiana ve sel mel nā ma oe. Te mantoina le temi momoana e pāleni e lunga o le wila. Wila paulua. Io o le whapenale wingo mea. Mai o tele I lopo o pe whawhewhea lo fawina. Ia at tawana I ese teimi te nofo I lalo ma whailwhasili. O whea se mea na o toa ai. O whea se mea ti ngalawalo o whewhe. Ia si I alo ulima. Whaila utala. Ia ona sauni lola ia e back up, e support. I ma umai alo na soifua. Awa tatou wa aila I le li ima le vaso mulina. Ona tatou I lo aila I o le element lea. Le menil ne o le toa. Whamaila ina ua reso la I le li ima. Ma le nganga I whato anga I Getsemane. Ilo le leila vai le li in me la tupu o le atau tau o I el satauro. E pe e langona e on tino le meo le tupu le asolna. Ia ala e alua, ala e manava. Manava I tonu, manava I fafo. O va ia tua o sau ia yutal se kara. Ale fatoa uma na la fanga tua malenganga. Famailan tala e lunta maalea li.
A whapea lava i si o wala e whaola i nai tangata e se mai nei lole. Whasata roina o au. Whamole mole le ali e consider le mele nā. Ana whapea lava i si o wala e whaasao i nai tangata ma tutongi e anga sala tangata. E se mai nei lole tau tau o au. Whamole mole lo ta mai consider le mele nā. So I think that doesn't require courage because I know for yama impose le template na ya o te mi umai te fia ai ne ale ai te mi umai te fia inu ai ne alula ia inu te mi uma fo ilave te fefe ai ia ne esola esemele. I don't think that requires courage. It requires being truthful i mea lo tupu ya oe. But what requires courage? O lana upule na whemai a whai lo fina ngalo. Ai le olo loto. I think if yamana mia o le toa, e whai e le upule na. Nei lo le tali o manao. Whapele pele lo wola. Ia, ilo umata tole. Le ungo le tala e pe o le vala awali o to Manuia ile. Le verso pa ia. Po fea o iei o lo soifua o lo fiamana o mia i o le toa. Mo isi tangata o na uanga le ngaina i lato o lato te to lua. O na fiamana o mia la ia le tina o le toa. E whaila le divorce. Na fiamana mia la i el tina le toa e si e luna lima ma whai atu ila na whai whea o le ma whai le melea. Le whenga inga lea na maa o sia ma to lua e lumo le kale sia ma lumo o le tua. O le ma whai le melea. I think that requires courage. Ia polo unga lue fo ilava i se ngā ruenga le te i loa lava o lo ngā o ia lo wanganga. E le so fia e mawai. A la whai lava o nei. E ia oi tā lafu. E ia o pili. O le mawhai o na win e se oe. Mai le tupe maua e te luova yaso mawhai. Lau siaki. A nā te loa e o te lo wanganga. Let me tell you, fia mana o mia o e le toa. Le tu ua il melna. So, le tatalo. Ia maua o mai tātou le nā me whai ngā ruenga. E whaapopo isi me whai ngā ruenga e tele. Ma whai na whaatufunga i nai oe. Ina ia whao ngai nai e le tualo soifua. Ia whai elu na whina ngalo. So me mo mua nā toa. Me lona lua. O le lofa. E se whainga tā o le melea. A lofa. Wa a tātou wa aila i le pale whengai o le tua. Ma lonalo i a suke riso. Ia. Na tātou i lo aila i o le lofa. E whawhewhea ona e a lofa i le lalolangi. E whasata relo atali. Ioe. E whawhewhea whona e a lofa i lo tama. Ma e whina ngalo ma e manatu e usta i a te ia. Ia e te lo e umai lo uola. E pio se lofa au pito sili nā o na mawai. O le mele nā sa mawele li. Lo na pale whea ngai ma lo na tama. Me lo manatu e mwhaiwhena au sia i tātou ia le tu e ngā lofa nā. Ia mo tātou ai e le mawhai o na whai o se mea e whai nei o na mawaloa nei. E te tau a na whau mali. A o wa onga i le Samoa College. Sfutoru o tausanga. Umara le kuata ma o walu i tutuila a o. Whaiwhi au o mātua i ua. So umala o oso le valele. Ia o walu i tutuila. O lau masani anana o nofutu mau. E nei la le teimi le. Nofu ana ma la valele.
Ia o le ase tiro mantuaina le lei po pena momoli atua o tangata o matua ainga tu uai pena umala o ke silpasi alu tiro mantuaina specifics na ale mea o te manatuaina. O te mantuaina le tangata lea nanga le lei a te au. Na latu a watu o te mantuaina fo ipoani mea ai. Na watu e paule mea na o langona ina. This is 13, 14 years old. Wanga le lei mai tangata ese. Ia te au. So o whamtalei il tala na ona e mwhai ana a mata whapena. A whapeta mana o e ngaosi le alofa I le lalorangi. E mawhai ana whai whapena. Se mea e le mawhawhautele iei oe. Yeah, but it really makes a huge difference I lo olanga. At least more to maitila I te o lo tali I la tau leanga le lei. Ia na il te mina usaua I Amerika fo I a o wa onga I Hawaii. Na usaula I le ainga I le masani le le iau. I le kirisi masi. Ia na whaile o la tau mea lofa. Ia e te ua a mai ele mea lofa o lo tusi elo uingoa. Ia o te le masani le le iai tangata nei. But it's the same feeling o le lofa. Same feeling of belonging. Ia peo incidents na e lua. Ia o mai nei ale o matua. Ia ale ma mano e a whapea. Ia la matou au lotu fo. Ia ma sio matou ainga. Le Good Friday na whai e la matou appreciation dinner. Mo volunteers ia so soani la matou food ministry. Ia tofu ala le ainga lotu ma provide le Easter basket mo volunteers. So e ala le masani matou e ia mo Easter baskets fa leo. I think it is a mele unique mo matou. I think e unique umalawa I le tatou anga nu ona tatou wa tali malo. It's very unique to other cultures. Le masani e latou. So le ala fai. A le meo whamtalei nai ona o nai mela iti na umau mai o le titi. Leanga le leo tangata I o matua. Leanga le leo tangata ngā rue ngā le tua. E mō vai lava o teanga le lei nisi. I lava fo ele ato toa fo ele le whainga nei whaiva. Yeah, but I do the best I can. So, whaami umila tala noa il manta upulea. O nei le ngata I le toa. Ia tauna ia te ole lofa. Ile mina tua mea nana I le li. Na ia na la au nana manu mara o I le taua. Ia o tamu whai atangata e whaaleanga. Whamasino. Ia nei ulawa ina whaasata roina o ia. So, o nai me whenga ruenga lana e lua. Look around your life and see if you can apply some of these pieces. Toa, boldness, courage. Su epe iei se mea I lo o langa o levana tauna whai e sau upu. Ai ona o lo fefe, ona ele o ia te oele ita. A tonu fo ele o ia te oele whatufunganga. You don't have quite the words. Ia ne vaile iei. E langa le teimi lava e maua e oele toa lea. Yeah, it's just like riding a bike. Whaina apalai le issue na, whaina apalai isi issues. Whaina apalai I sau pisinisi so atina e whai. A Filipi fo ila le sairol mena, na e loa ia o le alofa e taune e alofa ia I mo I latou e le o ia I latou le nei whatufunganga. Because I can suspect o le mea le nā nei loa le lei le li I api latou. Vai pawa leo le non-Jew actor I le tuspa ia adoa e mese laso le passion o le li. Le vai aso atoa le nā le vai aso pa ia. A tato fesili o feo I ele palangi na tau tala I le vai aso atoa le nā. O le tali nā o pi lato lava. A tato vaila ia le o ia fo le mele le li. Le ia te ia le toa. E tate lo le lei lava. O wa whamailan tala ia. Ma ia isi sasa. A tonu e
e maui e le feitai o tangata. Avani nai tā, tolus furu iwa ni lashes. Ia, a te ua saulon to olua, a te mantua ina le te milen sa wel fafine. Famisole, aua le pai o il damana. Langa na utinga ina na poila umiti. Ia, toi fuli e fwele ma fo pilato. Nei ulawan famai, mai la pa fano. Mai la pa fano, te le mana o i lunga o a umala o whanau, umala o ai, ngā le totol tangata nei. So my point is, na misi e pilato le mele na maua le li. Misi. O le sile tangata o pitu silo na powerful in maloroma. E ia te ia le talinga o Kaisara. E whapena le whawina o le infrastructure le nā, e pangā lea le maua e ia le mele na maua le li. So a whapela wala e se ta ia li lifa ia i le whatufunga ina o e. Ia li lifa o i le li ilang sa ia te ia le mele o le toa. Sa ia te ia lona manino le mafuanga nala ina sau o ia. E mana ia lalwhetu wha ingal nā pilato ma le li o whai atu nei ia pilato. O oe se tupo tangata iutai. A whamai le li i oe. Wan fa me momole li o le tala nai o le tala la topo se tala oe. E lo le lea le li ele o ia pilato le mele ia. Wal mela le tauna recognize Outou e tolo lava Outou then e need Outou le lofa. I say langa you'll be able to discern le leo se toi le si tulna. Langa le o distinguish e oe. E distinguish lo e oe le toa. E distinguish lo lava oe mawhaiona e alu il satauro. E distinguish lo lava oe mawhaiona e whaiatu. Le ali ie o le ti ngā le mele a ie si au ala e wha o lai tangata whaia. A ia whaia lo fina ngalo ai lo loto. E distinguish lo lava oe le mena. One e distinguish lo la ie le to tele tangata e ia i la tau le nei. Whaatu funganga. Wai le se mea e whai ina ua e matua. Ia tawana ma manu oe le diti. Ma re teimiro lava e ki e le moli ile na. Ia e le tue mwhai hantu e te pē. So ua olo lai le teimile na o whai atua ia pilato. O le ale mea na lain e sau. Hape o fisili pilato. Si tau mai po le ale mea le na. O e o le tupo tangata iuteia. A famile le o le mena laina o sau ne ia tau le upomoni. Ia tau le upomoni. Pe o le sina tātou nā negotiable le o tō Manuia. Ia le mawhaiona ato toa le Manuia o le atua ia te oe. Se i vanga nā oe e distinguish o le mele tau le upomoni. Mele na sau ele li. Mele li ina sau ina ia tau le upomoni. Na sau ina ia langa le upomoni. Na sau ina ia embody e ia le upomoni. Ia a e su e la le felafo inga na le li ima pilato. Na whaai ulawa ina ofisili pilato. What is truth? O le ale upomoni. O le ale memoni. Iona tu whapena aila ia e tusi evangelia. Wai o le upomoni o le realm le nao le atua. E a mai fo ia tātou le memoni le teimi ma le teimi. E tu salo to i nai tātou. Ma manatu i tātou o sei ti o na mai le o le upomoni ina ia tu salo to i tātou. Mai tātou te lofo i teimi e tu salo to i tātou. E ngalo ia i tātou sei tianga o le teimi ma le nofoanga. So le wingal na o le upomoni. E lofo i Outou le upomoni. E tu sa loto fo i Outou le upomoni. Ia ona Manuia ato toa i le Outou. So o mea lana e lua mal vaiaso o mawai, vaiaso pa ia. Vaiaso na whamandatuina ai ia popo ngā o le lii. E le au kerisiano i laulangi au.
Ina sa tātou talanoa il vai aso o mawai. Ia. Ma le tātou guest la il vai aso o mawai o le sunga ia Patrick Kennedy. Pei o le mea na o maitawina mai Pat Kennedy il vai aso o mawai. E pei o lo o iei sona manatu o le law enforcement po o le ave whapango taina o tangata lanu il vai teimile nei o te tauna toi upgrade. Tauna toi upgrade. Ia. LA County e lato District Attorney Foe, George Gascon. Mai e lale manatu o George Gascon, which ele na o ie manatu ina le manatu le nei. Ai lona manatu o le mafu anga na lai o na whaifa le pui pui. O le lave ina mai lea o tangata mai tangata polonga mai le peti ina o economies isi whatoanga mai isi stete ia mai isi tua le tunu. So in other words, George Gascon believes that the prison system was sort of like, keeping the slaves in line. And that was ufisi leva. So ilarana manatu o tauna upgrade the conversation le na. Wa ainela ia wole oto any slaves. Ia aine il population o tangata lo il falpupui. Ia na tangata ulia ma tangata lanu. Ile to telen tangata papai. So it's very interesting. Ia talanoanga na le manatu Pat Kennedy o tauna upgrade. O leo o tomawhai tangata recall ia George Gascon. Ale whatoa uma ale palota ia November na satula i mai ai. Ia le ngata fu na ale wa mata ona tilo tangata i for-profit prisons. O lo o iai pisinisi. O lo o whalangolango lo lato tupe maua. I le to tele o tangata e whale puipuina. So a whapea la o lo o iai ia pisinisi e maua la lato polofiti i le tele o tangata e whale puipuina. Ia ona i lolo la ia o le mafu angal nale o na whale puipui tangata. Ina ia maua ini tupe a tangata o lo o whaiwhapea la to pisinisi. So o mate ia lai o mate ia la tangata mena, and they're saying, well, that can't be right. That can't be right. So si a me o le lua o nese o le marijuana mal cocaine ele la fal pupuia ia mol todos fudo sang. It's not just. Saile temi vai temi o Clinton nasa pasi ele 3 strikes you're out. Tele yo tangata. Pole alava nai me na salai ia. Luas fudu tos fudo sanga o fal pupui. So o ele manatu e tauna sui. So I'm very happy to hear that Pat Kennedy is in the process of spending his retirement in this area of work. Because it tele I alo ma whana o Samoa o lo a whaina I ona le titol tato numela. O ma whanga nā tato tele, we don't make a big splash. But I think it's time. Ile ngata whana, e peolo I ele winga nā tato a whale pui ro lava seisi mōlia ro lava se tu la fono o whamele o kamaleanga kamanga. Kamaleanga damana. Yeah, but really, whapui fo I le li. Na mōlia fo I tu la fono. E tawan tato sa ili po feo il fina ngalo le tua. O feo li lifa I ai lana vala au. Ia ona tato woro le e o pongi. Wa tato whaia lal mena I ol mela nai malosi. Malosi atu nei lo whalpui. Ia malosi atu nei lo whalapopotonga e mawhai o nātia ai. E pawala lato me whai o le whalpui o tangata mo le profiti. Ia o le veaso na o mawai la vai foi tātu tato pese lea. Ia o na whaawa o tu leo tato whaapoponga mo neiva yaso.
te tu mai pea Atau mamao e mano lia Ana lese noa oe o te le hailoa Oe lo umalosi lo umalua papa Le fetuta I alla I lo uolanga Lo ufatu e nuti pe atate te a Ana lese anoa oe usele lailoa Usele iloa ina le matui tui tinga Tinga le lofa na te sai lua ina Usele iloa ina le alofa e anangata Ana lese anoa oe usele lailoa Afa ape fea Ona toe wha mai le rai Ua na o a upu O te tō manga ia A o a ao Pai mai a sei maluai A ta te te a Ua o lailoa Leali ie a ve e se ni Te leiloa ina le matui tui tinga Tinga o le alofa na te sai lua ina O te leiloa ina le alofa e anangata Ana lese anoa oe o te le lailoa Tulo loto au long fina ngana O te leiloa ina le matui tui tinga Tinga o le alofa na te sai lua ina O te leiloa ina le alofa e anangata Ana lese anoa oe o te le lailoa Tulo loto au long fina ngana O te leiloa ina le alofa e anangata Ana lese anoa oe o te le lailoa E pei o le whaapoponga la mo le vai aso nei, ia o le eseta, o le tū manu malo le li I mai le tunga mauma le oti. Ia ele se tala e fou ia I tātou. E pei o le fesili, does it matter? E iei se tā ua o le tū o le li I mai le tunga mauma le oti. So te le ala ia manatu whaalia fo ia ma uta manatu e tō whaatangata malana tali e mwhewhen tātou tali I tali e pei ona a o ina I tātou e ia o ngā sā o tama mea fo I tātou whaatutua ai ona ua tele ia ngalu fo I ua o ngā sami ma tātou wāsā o le mawhaanga nā e tatau fo I ona mawhai e tātou ona tali I le iloa lava le tangata ia o lona soifua ma le ola. Ia malona ngā whatia o se sātauro e tūla I mai. Pe a whape tali tonu o ia I lana tali le whai. Does it matter that Jesus was resurrected? Ia wai e tofu ala tangata. Ai lo manatu na oa ua e pese I a tātou tali tonu I le tū manu malo le li.
ona tātou a wai lea I whamanuianga uma o le toe tū ma le manu malo o le li. Wape o le utala nā o le tātou prokalama ia Outou manuia. Ia o le Outou manuia fu ia pei o ana upu mua ia ina ua toe tū le li. O ana upu aia whai I ona tangata pa ia, I tangata filfilia, ia I lātou na I le awhewhe o pito lunga. To se lauma na tupu lea o tangata na iai ina ua a fio le li I le langi. Ia Outou manuia. A ua tau te whewhewe, ia Outou manuia e pe o mena e lua sa mana tuina I pele li ina ua toi tu. So o le fisili la e tauna fisili e tā ua e le toi tu o le li. Does it matter that he resurrected from the grave? Well, e pula tangata I lana tali, a wha pēr o lau tali o le ioe. If you answer in the affirmative, then entitle la oe manuia ia. O na au waile o oe I manuia ia ua atofa ina mai e I lātou e talitonu ma whātua I le tuetū manu malo le li. Ia wa a whailea te mana tuaina a o le I tuetū le li. E pese I e le aise me whapena e mawhai o na tupu. In fact, o me nei lava e le o talitonu a ia le to tele o tangata. In fact, o le wamata o na to tele tangata e le talitonu le tuetū o le li. Nei lo tangata e talitonu le tuetū o le li. O whaititia foi I lātou o talitonuina le tuetū o le li. Ona ua tele le ata mai o tangata. Ona ua whalau tele le lātou vaai. Ma lātou sue ina. It's a physical impossibility. E le mwhai mea nao na toi mai whatasi ma whause tangata. Yeah, and to the extent la te tonu ai lātou e le tuetū le li, then e lawe ina mai la I lātou mai whamanuianga ia. Oro no inga e le maua I lātou whamanuianga ia. A e le talitonu le tuetū o le li, ona e le awai le I whamanuianga ia. E maua I lātou e talitonu. And I think o le whamanuianga mō mua o le mele na the possibility of life after death, the possibility of resurrection, the possibility of a transformed existence, that's something between the body and the spirit. E pe e le winga le nao le tino le li I pe on tatou maua mai yana whaalinga. If ia ai on the one hand, and is able to pass through bricks and stones and buildings and closed doors. Wa aila ile tangata e nganga atoa. Ia ele fia mo na mieni ni tau mafa. Ele fia na mieni me ai e tau sielon soifua. Wa ole nganga. Mafongana mfaina alu ile vao. Ole fale ma le fale. Go through walls and doors. O no le nganga. But Jesus not only did that, but he also was hungry. So if penale wing o le possibility le, wa aila ia lato te awai whamanuianga o le nā manatu ma le tō whamanino o tangata that sound and look like Elon Musk I tātou tūpulanga a tōnu is whateita inga lata maile nā o se manifestation o se tangata e le tāo fia pui o na manatu. E le whatu la whonoina e le taimi ma le no whanga I o na manatu. O la nautu wā ngana e tupu pēr. Wa o le sila nā mea wa nei le cryptocurrency ma le Bitcoin space. E iei ala tō upu nā e pe ur hodl. E iei le YOLO. You only live once. O le tele o la tō upu fōu nā e ala tō code. E paua tangata e malamalamai o tangata e malamalamai. A whapea la e sau o le space le nā a ta ofi mau e o eni metua I e whinga tā lava o na a wai o e whamanuianga fōu.
Au wai o i le manuia le ua topule mai nei. You know, e pe ole gift le nā ole talitonu. A le talitonu o i le tū manu malo le li ia, then, you know, e tū mau pe lava. Tū mau pe lava oe. Mai pese o le mafuanga nai mana ia le space le afa pea na o ia te oe tali, le ofisilingia ia te oe le upomoni, o le nai te talitonu i se whatutuanga mau sali. Then I'm not sure o le whaongaina te tau leo lo taimi o le whaongolongo ia Misipouena ma le Outou Manuia i lunga le si ufonga o le Tau 4 Radio Samoa. Afa pea lo ia sina i ite. Afa pea lava o lo participate o le fofola mai o le finangalo le atua i le atupulanga ma le atupulanga. E o mai lava le taimi nei. I so tātou lava ngangana. I o tātou lava tangata. Ia ona ila lo manatue te tauna whaisau subscription. I le YouTube channel le si ufonga o le Tau 4. Ina ia maua e tātou whesota inga vāwalata. Afa pea te talitonu il tū manu malo le li. Ona le popole tele la oe pe a lusi lau ngā ruenga. Pe a te uwhe mai lau posia o vaea lau tau department. Ia, watu lau pink slip lea. Afa pe te talitonu il tū manu malo le li ona a vea leo le oti e pese i se tūlanga na malo lo mai ai. Ona a vea la ia o le divorce e pe o se me mapua ne ai. Ia, ala te tele ia i luma le luma na i le tatala le atua ma le possibilities. Mo oe, lau whanau, lo ainga. So e whapenale winga o le tangata e talitonu ma whatutua i le tū manu malo le li ma le tunga mau ma le oti. Le tunga mau, grave doesn't have the last word. So you live this life that's filled with possibilities. And you look at the world and the future and it's open. It's yet to be designed. But thank God you get to participate in it. So Manuia la na imfena awa ye oe. Pe afa bet talitonu ma whatutua le tū manu malo le li. Pole ala walale mea tupu I lo soifua malo wola. A talitonu lava I le tū manu malo le li ma le tunga mau ma le oti. E mawhaifu na langa e oe le tū manu malo I le mea lo iei. Afa bete le talitonu. Ia. O le isao ngāo au lotu, le isao ngāo whaife au. Le me fwile na ofo I o tātou tua āma mātua o tātou utunu. Whaavai le tua Samoa mo le tua. Ngāo uma. Ia nā ofo. Ai se alanga e o mena na ofo ai ia pāpā o le tunu. Na ofo I le tua lea e a God of possibility. Le tua lea na whaali manino ia Yesu Keriso. Na maliu I lungol sa tauro. Ia ana tū mai na ia oti la storu. So le atoanga le nā ora tātou tanga vai. So stangata fo I lawe whatutua I le tua. Ia pe tawana whatutua I le tua toe tū. Le tua ola. Ai le se tua mate. Le se tua e uma I le tunga mau le tala. Ia le tua e whaau au pea. Ia. Let's see. E pe o le pisi mai le tātou board au te le ulopo. Pe ia ini me te tawana whaitau. Atui. Ia, whatalo whatu ia saute sa polu. Whatalo whatu fo ia fia. Ia, whatalo whatu fo ia I lato o lo mafuta mai. Ia, so o talala nail eseta. Let's see what else is here. O a whamanuianga o le tū tali I loa ia I mautino e le tangata I ele isi ola I talato le nei ola.
le umal nei langi o na mate i leo tātou wha moe. Alo i le langi lo tātou no whanga tū mau. So e pe o le si le winga o le teltonu le tū. O te manatu e le ia sesio i tātou e le ia whē le malanga al maliu le oti. A le o se mātua ua whai ilangi le tūni ngasia. O se tangata fo isa pele ia te oe, ia o maliu. Yeah, that's at the physical level. Yeah, e tele fo isi level se mawhai o na oti mamaliu ai ia le tangata. Relationships, tupe, o tofi, o tiute, o ngā luenga. Ia o isi mea uma e mawhai au na o na oti e tātou. E mo i la tau lava tele tonu le tōtua le li. E mawhai ona toi reinvent. Latu te iloa atu isi mea i ta latu le mele o lo latu iai. Ia. O isi wha manuianga le tōtu o le tātou mautinoa o upu umalava na whamai e le li. O na whata oto, o na o onga, o na saunoanga. Pe untu siela o wha evangalia. E moni mwha maoni. Io e pe o le si lea winga basic fundamental. A e tali tonu wina ro lava seisi. Ia e te tali tonu wina a to toa umala to. The flip side of that, e te le tali tonu wina lo lava seisi. Ia e te le tali tonu wina uma ia la to mena na fai. Te ia i seisi aso o e sau o e mawatu lo to lua o fai se mea na e te le fifia ia i. Ia na ele tali tonu ina mala i o mea umai sa fai. Le lofa, boaisi mea nae. Na mwhai whapele wing ole area lea. E tai peifo i lava o na tātou i loa toa. Ma tātou i loa whapaleni i lunga o le wili. O le wila e lua o na wili. E whapenafo i lale wing ole mea lea. Mo meo ontological constructs. I te ina lo lava me emoutinoa. Ian emoutinoa i ala ia throughout the course of time. So, o le mawhanga nā mena alengi na whainga tā lava o na toe whau se ainga ua leanga le trust. E damage o lava le trust, e whesilingia ro lava ele isi le tasi, ia na whesilingia i ala ia a mata mai lava ele. I le amatanga e tau mai le temi nei. E le ngatala na au le wingo mei e a whaina e fo ila lumanai. Mo oe le tamalea sa whailau tonga fiti. E le toi whatuatua ina sau upu le lumanai. O a ia upu na whaile tuanai. E le ua mate ia nei lau tupua. Ia ua lanu ia nā mea. So e whainga tāra no toi whau. So, ma fuanga le na a whapero lava e te tali tonu i le taimi nei. Ia ona e talia mala ia ona whetalainga na saunoanga. Ma e loa le tele o mei sa i te le li. Na tau mawhai ia whai evangalia e tusi lalo i pepa. I te ina lola i o mena. So, o le whate te inga. Whamai ia le li o le ua ai mai ia te au. Ua ai oie le tama. Ia one ingalo ia tātou o le pale whengai ale o le tangata ma le atua o le al pale whengai. E le mawhai ona i loa e le tangata le atua maola pea. E le mawhai ona i loa e le tangata le atua maola pea. Ia te o sau nei le li familia li oi. Le o a uma le tama e tasi i mau. Ta maalo ola i tutonu i ate au, olo ola i tutonu le atua. O le ua ai mai i ate au. Ua ai o ie le tama. So, a nofo lama e talia le tuetu manu malo le li il tunga maumu le oti. It's not a big stretch, lo talia fo ila na whetalenga lea. Na whetalenga ia. Whama Yesu o a olo i tutonu le tama, o le tama olo i tutonu i ate au. O le tama e tasi i maua. O le mele o le ua ai mai i ate au. O le tama lava le ua ia ai iai.
So that, I la ile tau mawhai o institutions e utu le finangalo le tua. Well, they can do a good job, but all we have to do is go back to fitalenga le aleli. Ona tātou I loa I le, so whalapo putonga lava e pese I le manu whapea lana filoti, lana mta upsilsili, then I think e tauna fasili. Tauna fasili. E se mafuanga ua alo I tūtasi ele ke riso lea. E se mafuanga ua tātou tausi whaatupua ai le ke riso lea lena whai mai na usawe a mai le pelu ai le file mu. I sa wa tātou li lifai la tātou wa onga I le ke riso lea e ola wha mangalo. A ngalo e ia I tātou le hami o tono le tua. Le mea lena wha penale le lifa o la tātou theology. So, a point is, le o tātou ta lia nei le tū manu malo le li. O te tauan tātou ta lia ana whitalenga. And not just his whitalenga e tasi. A o ana whitalenga umai pe o na tū whaatasi e le whai evangeli e wha. So te tawala na lava se te mea tosini ni I ai, lava la tātou whaitau, lo loto la tātou sue. Ia ma whaatala noa fwoi wa le tele o mea nei, e wha penale winga, e whaatala noa. Whaatala noa, e leise mea tau se mata upsilisili e mawaloa nei ato toloa. In fact, a whape o lo mai tau mai po le ale tuenga theologian o lo ia iau. Yeah, I'm a process theologian. Different from the dogmatics. Vanga ia o le ale sita ungo le theologian. Vanga ia mai sia mani. Tama papa le o mali liu. E whai asita mau o tama na. As a process theologian, e whapele manatu. Ia o lo whau pele tua whaatasi mal tangata. Ia le finangalo le tua le lorangi. Peo le whaafengo fiaina le nao le tua inga mata upsilisiri mato inga mafau ia whau ilu tangata whatau waa. E pe whapena. So e whiata ia process theologians pe awhai lato tala winga I le tua. E whapela lato tala ia o le tato tatalo I le tua. Ai tato watu nei lunga I le tua po feo iai. Ia o le whi tatalo le tua. So the joke is if a penale wing ole whaiwalo filima lea. So talia le tu manu malo le li, talia na whitalenga o le whateta ingal na. O le sia na whateta inga. Whamai le li o au neo le leo mamoe le lei. E tu atu le leo mamoe le lei, lo na ola moana mamoe. So e pe o le sile na whitalenga le li e mana tuaina pe le ka le sia kerisiano. And to the extent that they manifest out that character and nature of our Lord, then the world becomes a better place to be and live. O te mi umalawa tātou te manatu ai I mamoe. O na taulata lata ai leo I tātou iake riso. Malona winga le nei. O le leo mamoe le lei. So, o isi nā whamanuianga e mawhaiona tātou aua iai pe a tātou te tonu I le li. Meu o mai tau winei le nei centuri ua whaalongolongo ti ngā tangata ua le se fiti ngā ina ua manao I maua whaingofia mea uma ua whina ngalo I mea whatau waa a le ngata I lea e ua tau uma le winga o le ola ofo I nātu le tu ai ngā ola e sa whatau ina le li I wape o le si alale na that's the pinnacle of Jesus' teaching. Se fa pele lo na ola e mau le ia te ia. Ia le fa mau lo na ola o na au. Ia e mau e ia. Ia pangalea.
Ia o le tātou wā, si manga e peo nei ai le nei, century, fa penala winga. It's an iPhone, not a you phone, not a they phone, not a we phone. It's an iPhone. O ngā tutonu ai le ai. Te le tangata ua pu e alatou selfie. Ua leo toi fia mana o mia lava sis tangata e pu e lau ata, e pu e a oe lau ata. E pe o le winga le nā o le savalinga le teknolosi ia ma le malosi fo o le manato tangata lo i nei. Ua tonu oi upu o Paulo na fai a Timoteo. O aso e ngata ai e vea i tangata me e alo lofa i lātou ia i lātou. O e mana na o i tupe. I pese i o le winga na le o e nei tātou. A fa meise fe au, visi di mailita mai titi. Dad, e fia le kupe kongi mai au. How much do I get? Mana na o tangata i tupe. O e loto vii. E mana o ai e watu vi inga. E mana o ai whaafta iatu. E mana o ai e watu wha alo alo. Ana nafina whai ela mātou food distribution e pe ona masani e. Ia, whatua umala ona whaila mātou Good Friday dinner sa honor e mātou volunteers. Ia ona o whamanatula i el tala leli. Lana whata oto whaelele whamaile li i o nai o ona. E leise mea ta o se a fo i maile o ona maile vao po le asana ngā ruenga na whai o na whaturero na matai. Ia, se mai e o se tanga malu a se tau mawhai atu le sua taute le nei molo. Susunga le o ona. E le ai whamele li e le whapena. O le ona e o le o ona. A umala o no tau whai o ni mele le o no tau whapeane le a we i mātou o wā o i mātou o ne o ona. Le au ngā. O wā o me o mātou whaia o me ia o te tau na mātou whaia. So whatura la ua onga le i la mātou food bank an nafi. Ia o wai atua o ngula mai vaenga. Ai mesel vanga ia fōu e le masani ia upu. Ia mo i la tau nā e masani. I le tuspa ia ma le finangalo le tua. Ia toi whamanatu o tuia i la tau. O tangata i o le au ona. O le palewhenga ia i o le tangata ma le tua. Tangata o le au ona. O le au ona le tua. Mai paule a Timoteo o aso e ngata ai, e vea i tangata mai e whamawalulunga, mai e upuleanga. O le sale meu mai tau wina so le internet, e se palau vale o tangata ali. Whai mai se upu sade le, so le, ola. Ia ai lafi tua wai, e le uta ua mai alo na ingoa, e le uta ua mai le ingoa o Shondama, o Lontina, e le uta ua mai alo na fioanga. Ia o tātou wai o le tunu you know, i le tō tele tātou. Ia pele upisia tātou i winga ia nei lo e Paulo. Whamai o aso e ngata ai, e le whaalongo i tangata i mātua. E i tangata e le whaafetai, e le ola whaafetai, they're not grateful. O le mea leo o te moli mawina tele i mea fōu ia o te whaalongo ia i. E me sea ia postmodernist. Ia, well, I think o pata tele fo i le whaonga ino le upu feminisi. E describe i tangata i e mana na o e tongi maa i le whale. E mana o e topple i le hierarchy. Tangata i e mana o e whawhaingofie mea uma. Matuale e ia se gratefulness i tangata nā. Tupulanga talavou i e le se winga whaaftai. O mena le o tupu nei tangata. O le mana o lawa e tongi le maa. E whaise manatu. Ina ia tele any likes. Ina ia tele ai le share. Ina ia controversial. Ina ia cancel ai oe. Tele i tangata pe o whapenaro la tō whawina i le nei tupulanga. O le se loto whaaftai. Whamai Paulo ia Timoteo aso e ngata ai, vea i tangata mai a mioleanga,
o e le loto ainga, o e le mā whaalia, o e whaatua upua, a pe o winga i o tangata, pe ala talata aso e ngata ai, o e le ta ofi mana o le tino, po alava mana o le tino ia ua ngā wa ia iai, po a ia tu ina nau o le tino o ua turi au pū lava, o e whaasa wā, o e ino e la mi o le lei, o e whaalata, o e so o na whai, o e ua whaafefete ina, o e ua tele le manao i mea whaafia e le se manao i le tua, o e ua peise i ua toa anga i lotu, a o le mana ua i lea mea, ua lātou te ena. Mai Paulo i a Timoteo, ia e alo ese lava i tangata whapena. Ioe, o le sile mea whaitete i tātou pe a whapea o loto anga i lotu. Mai o aso e ngata ia vea i tangata, mai e peise i ua toa anga i lotu, a o le mana ua i le kalesia, le mana ua i le lotu, le mana ua i lea mea, ua lātou te ena. E le mafuanga le nālu i le lotu tangata. E tau nālu tangata i le lotu, ona o le mana o le tua na te maua mai ai. Ele o le alu i le lotu ona o se siama fuanga. E tau ana alu i le lotu ina ia a wai le mana lea. Le mana le maua le tangata whaatutua. Le mana lea toa ai le loto. Le mana lea lofa i le tangata i le tangata. A tātou mafofau i le nei lisi o winga o tangata i aso e ngata ai. Io na tātou sila fia lea o winga uma lava nā o loo ia i tātou. E maua e oe, e maua e au, e maua i tātou uma. Ia tu e pepe ia, na e te sila fia mai loa e maua e le tangatala na e te ita iai. Ia e te taua ana whawhasanga mai le whaata ia te oe. E te loa ai o lau lisi fo i lea, o lau lisi fo i winga ia. E maua ai tātou uma, tofu uma lava tātou ma winga nei. O le manatu, e tātou sila fia teimi tātou te whaataua ina ai i tātou lava, ma tātou whapea, e le o le fina ngalo lea o le atua. E isti me manatu e altangata ua sao. Ia ona whao ngala ia o ni upo lo ia i latou, relationships o lo ia i latou. Ia e whalau te le ina i lo latou sao. Ia o te mi umalawe te whaia ele nā mea. Ia te tauna whawhangu ia te oele mea lea. O isi o winga o tangata ele fina ngalo i ele tua. Tangata ua manatu lava ia sao ato toa. Ia o le sila upu pertania o manatu ina o le virtue signaling. O le sila upu lea o te whaita wina pe lavai le wa matona ia i le winga le nei o le ale winga o le virtue signaling. Wa lao na fia le Black Lives Matter o ne te manao ia manatu mai tangata o le nai le leila ia Misipouena. Wa lao na fia i le #MeToo movement ona o la te popole ina nei manatu mai tangata ia te oe, you're not it. Virtue, you're just signaling a lot of virtue. But deep down inside, e le mena lo i e lofina ngalo. So, o me whalana na o mate ia na tupua. To telefo ia tangata o lo mata i tuina le nei manatu fo ima issues. Ia, ua woke, ua halala lato tilo ia i lato na virtue signaling lava. Ia ele ni me o ye tua. Na leo te tele lava. Ia pangale leo ye ni lato ngalu nga fatino ina ai matau mulmulu ina. Ia la lato fatu tuanga. Okay. Ia ulam fai u ia la tato maftanga la tato peseleva vai foi ia na fa awau fa umatu tato pokalama ile situ.
E o le sala nei, e peina whaatau sunu ia le Paseka, the Last Supper, the Holy Communion. Ia ma le tū manu malo le li. Na ia lai se o wawhai au na e pese i le inofo le lei, e le melea, o le ale mea, o le celebrate o le tū manu malo le li. Ia at the same time, on Sunday, o le celebrate o lona maliu. I lungo le satauro. I sina wawhai au, a moa wawia. Le o le titi le o whainga mea. O le whaatau sunu i o le lofa, ma le tau i masui. O le whaatau sunu i o le ami o tonu, ma winga palpala. O i tolo le, this is what it's all about. O wa aalo nei lana o le lofa i le tasi tu. Ia pa wale na o le mea te silafia ma ilo. A aalo fo i le tu le justice, whao o sala, tongi sala. I pa wana mea te iloa. Ai aalo whaatasi mei e lua, le mercy on the one side and justice on the other. Ia ona e lorola i ole lau ise iloa e le iloa mua. Ia o whaine lala mātou whamantunga, o latu la ua whaitau upu e le masani o na whaitau whamantunga. Ia pe o whaongale tala i le si fui mena tupua i le pole na o le ale mea. O le ave le li o le apa whano. Ia mulu wa i vai o na so. Le sile na, I would say sakarameta. Le sile na mundane act na tangia ai le lofa o le tua. O le alea, o le mulu e le li i o vai o na so. Finawa tangata o ye sili, o ye pule, o ye ave i eila tātou wha atu e. A whamaile li i le pōle na, lona toi pō. O le tangata e au auna i ate Outou. O tangata na te i Outou. Mo e a upo le tunu o le ala i le pule o le tautua. So a whapela wala li lifa sau whaatufunganga. E te tawana li lifa i se mea te tautua ai. So se mea te tautua ai. And it doesn't have to be heroic. Te le tau whai mawhai whi au e te tautua ai. Te le tau whai mati a kono. Te le tau mawhai e whai ma palestene o se whalapo putonga. Nea ye. Whana e tautua i le mena te iai. Ia, e pei ole whapoponga nalwa i aso nei. Ia, wai la le mena na tupu i le aso le na, wala tu nei la le li e mulu i vai o so o. Mana tua e Outou wha mai Peteru, le li i e te le mulu lava i o vai se i o i le oti. Ona wha mai la i o le li i, Peteru a o le mulu i o vai, e le aiso tofi whatasi mau. A o le mulu i o vai, e le aiso tofi whatasi mau. Rono winga, atato, if we put ourselves in Peter's shoes, o lopo whamaile Peteru, se lea, le li e, whawhewhea na e mulu o vai. O a o so o oio le li, o oio le rapi, a o a o le tangata noa. Whawhewhea na e mulu ina o vai. So if you think about that, le loto maua lalo le tangata, wale si al na mea. Anga le atu seisi ate o e mua lava na whawhiti se le ai. A le tangata toa, le tangata e na te talia le mulunga le li. Na te talia ia se tūlanga e pese i ua less than a ia, o whaititi a ero na tūlanga. Bon, mena sa tupu ia Peteru. Ua whapalpala fua o a ao le li i. Tauna umurua o vai, whapenale winga o le tangata. Whamela le li a o le mulu i o vai. A e le au mai ale whatananga
a e le whaamawalalo lo loto e te talia ai se mea alofa mai se isi. I le iso tofi whatasi maa. Io no petelu ai e whapelo na winga ai se mea fo ina tupui fo maia. Fo mai lo la petelu o le aila, le alale me le mulu ai e le na o vai. E whaasolo mai tuli vai, ma whaasolo i lo ulu. Ia, ona oto e fo ele li i o le si tungase, le si tō whinga mo i tātou. Na o vai ai mama umai. It's sort of like a scientific principle. A lisi le me e loe Outou ia o lo o vai me ia. E mawhai ana a vea sina mela i titi. E hawhai na umai le tino tele. Le whaufo wina o le DNA o le tangata a mawalawa o e si microchondria e tasi. E mawhai a ona whau to tonu o le mitochondria na e tasi. E le DNA ato, le formula ato, le mea ato, le DNA, le whawina i a cells. Le whawina tangata. So my point is, whamaile li, mo tangata ia e mama, ele e lava vai. Lava vai. E distinguish o lava o ele mama le na, mama ato ai mo tangata. E te pefo lava o mta upulenta tala no ai le toa. O le temiro lava e te toa ai, boom! Imwhane e palai o eso se mea lava. Po se launga i lumo le afe ma le afe o tangata. Po se tusinga o se tu la fono. E a fia i olo o tangata. Po se programming o se app. E sapai ai ia tō whamanino ese. So se mea lava, e require lava o le toa. And once you get the toa, ia me lana e tupu maola. Ia mai te recognize ina fo istangata. I le toa olo ia te oe. Ia, o le tatou whaapoponga na. Ia, wao le whi malai le mulmuluina o vai. This whole notion of self-sacrifice. Me le tautala noai fo i masina o mawai. Na umalo lava na whaule tangata. Na o ese mai lo lava tangata ina wanga sala mai whato anga e tena. O le isi lo lava la tala na soa i o le whainga taulanga. A kaino ma apelu. Self-sacrifice. O le wingo le tala. O le mea lana tau na whai el tangata. Na o a o mai le li. So se whalapu putonga lava. So se ainga. So se kalesia. So se nuu. E o fwoi lava le langi. Le olo i tātou. E tawana ese elementi le na o le self-sacrifice. E tauna ese elementi o le tongi o se maa. O le lafo se aso. E tawana ese elementi le na o le facing o self-sacrifice. Wa amasani lola o le mele na. Ia a matai me la iti. Fai o lo moenga. A vera la pisi fafo mo i lato talavou. Ia ona a mata lola ia ona fawina lo tangata tautua. Ia se ola vai ne e matua. Sapale lao se fua sina loula wao. Ia lea ve sea lava le winga au ona tautua. Ia mo le tua malona finangalo. Ia le whamai ia, let's see. Pei tawil ili, okay. E tolu lava po tu o le tangata, po pillars. Iu me tino ola, mauli ola, malona itu ola. Body, mind, and soul. O po tu ia au iwi, haile tu maanga a tangata Samoa mai le fuafuanga. A whai e malamalama le vaenga lea. E whai ngofia fo i le whaamatalaina o le tō whamanino a tangata Samoa. E wheso tai ai ma le tō whamanino a le talitonunga whaale lotu po le whaakirisiano. Le asatau nu o atu i le afe valutoro o. Whaftai rea mo le whaasoa i nei ma ta upu taua. Ia whaftai fo i pei. Ia tino le mauli ma le itu. Tino mauli ma le itu. Ia e pei na
e talanoa ia, masanina talanoa ia ai ono whanafi I mena, mai, I think mo I lātou fo mo I lātou fo o la lātou lea matawha I oi, ma le whaatufunganga ma la lātou research. Ia, o mena, I mean, o la uwa ai atu o le tawhatoru alea, wapese o le silna mea o le Trinity, e le na o Kersiano e o lātou le konsepi le na. E le fwela o ali I le whamanatu o pei. E te tawa o na tolu. E te tawa ana e pei o le na fofa, le tolu o na vai. E sila atu le paleni o le stu le na e tolu o na vai. Ne ro le stu le wha vai. Wai whimna o mia le isi, na tolu ame whimna o mia. O le sila vai wha, ia na teu wa. Ai mana ia le whamanatu o pei. Here's what I'm thinking, e tauna whaatufunga I nai I le tangata Samoa. E tauna whaatufunga le tangata Samoa ina ia mawhai o na whaangota I tai ese. E le na o tai e lua e pe o na masani e tatou. A o tai ese. A wa a tatou wa aila I le siso mangale o e tatou. Wa tele a tai. Wa tele a streams. A whapela wala na o le samala I le tatou me whengaluenga. Ia o mea umae pe o ni whao I lau tilo maltangai. So wa ula tatalo mo I tou o mai pe o tu vai le o tō manuia. Ia whaatufunga ina o tō ina ia whangota I tai ese. Awai, e lua la mea tupu ia te oe, a tele lo lava o me whengaluenga. Ona ele I lola I pole al me whengaluenga e whaonga. Pe o le silna lape o le pa o le fatu le lei I le vautui. Ona mo ia e ola le fatu le lei e fetina ina I le leila na tupu. Ona mana mia lola ia oe mo meo values, mo meo gestalts. Ona mana mia lea oe ni nai principles. Ni nai tu la fono e whaingofia e tu la fono ne e se furu na mai mose. Ona fia mana mia ila ia oe le tua I le teimi nei. So o le whaatufunga ngalavala o te mana o ia e whaatufunga I nai ia tātou o le nā. Ia e lea whaina e fo I pe ai e seisi whaatufunga I nai pe o na mai e pei. E o mai luma tātou te tilo I ai. A pe o le nganga lava na tasi. Now, so le memo mua na e mawhai ona tupu ia o le melo na lua. E mawhai ona tele le whaatufunga ina oe. O e loa le me le leimo oe. Ona e whemaila ia le aila o wala o samala. O wala o samala. A o la velte me whaila tātou community pe potoro tātou nuu pe o whangala tātou o lotu kālesia ainga. E lo le lei lava o pe ia saumal samala. Ia na samala le lei la ia. Samala e whaini tosi ese. Ni samala e whaini fata ma toso le whaase e tua. Le matua sama mala lava ia matua mala o mai ia me e teia I le mena. Wa melana ia. In the context of building and constructing a house, lo tātou whale. If you mana mian samala le lei. E ola mai samala toi whala I le la vea aisisi. Ole mai nai samala whala na ela tual internet au mai download mai. Mai samala ua uma ona whaataita ina. Samala ua ieni nai mea na whawai. Samala e a mai e peise ia nā mua sua peisa pasi mai. I se afi te le, sa mūsa e sae. Ka ua ola. Ona ole matua samala lavo samala. Iona mai lole e whawil tātou whale. E wa ole sila me e tupu a whaatufunga ina o le tele o mea. Ia ona e whiriwhiri la ia I lau tū le mai. Ona
ai fidi lola i o oe po o fea le taalonga e te fita alo ai. O nā tira leo na sao loto oe. Wae pe o le melana leo lo tulituli. Nā tili la i o na sao loto o wae e te sao walama lo whaatufunganga. E whawelo tātou whale. Ia te lo le lava. Le mawhauna built ni me lunga. Me whale tonu. Wa e lalo manatu e i tangata e te tauna ta ia i tātou pe apoto. Ia e mwhai ana tātou default i le hierarchy pe ona masani ia mai whai whi aue whai a lātou tāro sanga. A mai a tātou matai nā swafa maurulunga, malaya tau lia. Tātou te ina i tātou i whafonei. I mean, we'll always have that, but I would like to pursue the truth. I would like to get into a competence comparison. I nem whena mai tangata o lo whaatufunga ina e whaatufunganga whapitoa. Awao inala tātou te whaua ise me taulata lata o na mawhai o na ave i le maru o le tua. Pe o le winga le nā o le manatu. A tātou whape ina la o na whau se mea e ave ngā tai. E lo manatu e whamanuia le tua tātou tau mawhainga. So e pe o whanaunga le nā o le Nepro Kalama. So po whela walale mea lo e whau ai. Po whela mea lo e maua le nei whasalalaunga. A e whau maoni lava po le a se whaatufunganga sa mala, ili, administrative skills, cryptocurrency space, application design, coding. Lau e tātou tamiti talavou na o I boot camps ma o amata na code. A mai le mele nā. Mai e whai ai le tātou taulanga ave I le tua. I le tātou wanga ngana. Wa le mele nā e se tātou. Te lea nai tupulanga talavou fo I Samoa o Outou va atu fo I somatu falsa me se te mile nei o amatantau matala. Ia tatal noa atua ia e whaai u Samoa ia pangale e le marmalama le tatunga ngana le umwhaifu ne wha leo mai. Ia atamata I tuina e se le leo le whatufunga ino tangata ia. Whatufunga I administrative skills, whatufunga I le whaonga ino upu malanga ngana le atu lulunga. E pe e pusa il tangata. Ia pangale ele o maua I latou se te ita inga e file mua o latou mauli mai fafo. But yet now le o gravitate atu I whata Manuia na whau o tātou tangata o tātou tua ama matua. Mo I nei lavala. Ia o le kalesia e amatai. Atonu nei fo ni sina o ni kalapu kirikiti. Ia ai le awa malo ia o lotu. Okay. O lo tala la le tusi. Ia. O lo tala le tusi I tui on na whaawole. I was working security detail. O mele sa tupu I le matou community meal, wa ila community meal li le aso ma le aso. Na whaila latou fundraiser le aso whalele nei asto na ima le sa. E whaialama o sau I lalo well, in this case, o sau wa ia le security. E atangata o mai whatupu whalawelave foi. E whimna mi e lal security. Ia na o sau lai le aso na. Na whaila le plate, ia ele I se vaino. Ele se vaino le pau fo lava o mea o mau le umguke le asol na. Ia na o whaatula ia na tufala ia o mea tangata ave alato plates. Ia e la tangata na tau le talavoa na latu ave na plate. O na familia o lantala. E se vai adu whaatasi male. Plate lea. Whatu ele aia. Na plate a le asol nei. Wai foi ai se aso ele vai ma. Ia ona familia o lantala. Ia la fa fe la na ai me ai ele se me inoi.
o le tampa pa ela tama le mind you o matatu tala no le white privilege o tangata ia pe o le winga i o tangata ia e o mai a malo lato mauti noa e tali o lato manao ia mind you fa le le te o tangata ia o mai la matu community mi o tangata homeless pe ala valale le me serve la sona o e talia mal faftai ia le tama pa ele fa melanta la fa felanga ia me ko va kula ko me ia ese me no fatu le ia o falongo tuala o felan tala na le volunteer o fatu le ia ese me ia warola ia waru le kula volunteers le ile fangu vai ia me le fangu vai o tanglo ave le o fatu ia o le mato wale me fai lo te mo mual ne esa we me le no so mo mual o ia ke se te mala mala na ilo ve inu le talo ai amo ne ia le o le se ve inu lo problema wale na pisi ro mo ko le fe ni vai ona o e talo sanga e le wa o mai lo vai o me la le lo vai le ia ona o fatu rola ia si ta o mai po la tala what's your story o le te homeless o le US citizen e ia isi benefits em faina access ia but ia to le te ia ona famila o la me alena le tu fava i istangata o fatu ia le se mato mesia le fai tu fava ia monei le ai le la e valua o le la au o le la fa sang atu ma wale o tafa mata no fa tell me your story I'm curious ina fa matala male o lana tala o le tala e masani e fo elele o le lautuanga o lana saunoanga o te le fia i o matua o te le fia le society o le melna le o homeless ai le lawo fa longo o faile me ia le te mana o ia o pastor fa fa le lo to fa tfunga fa ve na mai nei dau ma fa ele mai se me ai pe o la wa o le na fa tau ia ia inasi i mai lola ia le tau le o le tuspa ia melana ia se panga ele tutusa me na o talo fa ia stau le ia no fa tu la ia le ai le look o le te I lo falsa le o le alo le tua o iau o le wa e nei lo falsa fanna la di elunga le melna fa mai oi ese se ese se le tanga I foi o le menan fa mai se isu e lo Google tuspa ia pe o se upule na le li ina fai e wala na upula na si mai fa mai le li o te how should I say fa mai le li o te anga le lei I le tangata ma le faa moe to e taui mai le tangata ia te oe ia le mele na ia wala ia o fatu I don't think na famisa tala fa penale li ia wa Google nei la ia umian matalo noanga ma e famila tala ia tauna tufal vai le mo tangata uma ma fatu o le vai le sa to tongi se matu ti akono na wilan se leni o le lai fa pele mo volunteers ale me so o malana faile mele ala uta mafo fo wi po la se fa o popo ya wa le sina me tele yo tangata fa pe ti nga o talinga ya ai mono mai ele tuolo na fina ngalo fa mi umilala utala o lo lai le songfua o walu lo fa tau mai le pailate mo me o ti fa tau mai pailate ti e fai I Brooklyn New York made in the USA sa se o fo ile fa lo pomona e fa tau mai lo pailate fa ya tu role ia Mike ia fa malulu ia fanguti ia oane Misi le vai mo me ai alu so long story short e te tawa o na whaatufunga ina o matatou I whaatufunga ngai vi I ai le tua. Au le tele lava la o le lifi, e le I o, au le I nei. E le o I nei a watu ai,
au le nai ina le ngā luenga. The heavier lifting is done there. O I ana na wha ite atu manatu o watuni nai upu o watuni wha te inga. Ia o le mafa lava le venga. O le mafa le whaatufunganga. O lo o ia te oe. So o le mena o whamtalai nai le tala le nā. Ua sui fo ila ia la mātou ministry. Ona o le wha malosi o le neitau le lea bae. E whaila na tala. Ia mana o mai lava ia au ia le whaasea le tau le lea. Ia. O te le toi wa ai ia taro mai lea sona. Asi mai fo ia i lalo ia ai walu na angelu fiso soani fa fifia loto lu i tangata. Ia pangale le o le mel nana na la yona mafuta i la matanga. So self-sacrifice. Amolo sa tauro, fa fiti oe ia te oe, faisau taulanga, velo se aso, tongi se maa, failau montanga, faitau sau tusi, failo moenga, solo mata, tongi lau soa. Self-sacrifice. In all of its manifestations, family, work, citizenship, and faith. O leo o ngā nā mo I tātou I le nei vai aso. Okay. Current events. O le last segment lao la tātou prokalama. Ia pe o tilo atu le langi po ani me fōro tutupu ai on tam whaile a palai ia tātou su engal tuspa ia me se fōile tātou culture. Na o whalongolongo I le clubhouse ana Neil Diao. O lo tala noa ai Edwin Snowden. Mantua foi Ed Snowden. Le journalist well, he's now a journalist. Au le tangata lea sa ngalua I tutono le Pentagon. Le sa likia ia le information I le media about how o pu e le malo Amerika tala noanga tangata te totasi e au noa malolato authorization. And in that sense, wa faina ile saulotonga o le tangata yes or no I le koletina o lan information umale pe I le telefoni o emaili websites te mata ai na mo umala vel malo. Famaila Edward Snowden. Se whatananga mai tangata e whaile melea. Ia a whamele malo le ai. Asi si o well, le tele alato, ulo fo ilo I mwhana whamatala e lato. Ai ana I loa Amerika, o le whinaunga lea Edward Snowden, ana I loa Amerika o lo o tau fiofi le malo lato tala ia, e au noa ma lato whatananga. Mai mawhaiono to e fo I mai tala nai a whai nei lato, ele a vea le tangata citizen o Amerika le whatananga. So, o le mela nā lea le ona sola nei se li isia, o le la ua nofo nei I Russia. Malonto o lua. Na ua isia la whanau. Ia, o le wanted I nei, Amerika. E sauro lava nei tongi whalpuipui. E wa o le mela ua tūlai mai nei, o le notion a lea o le saulotonga o tangata, e pese I o se maatuli manu tau fiofi mau o le tangata ola, e pe o na whaia I le atua I le amatanga. Na whaia le atua le tangata ia sauloto. O lo o tau mawhaifo I la ia society, build atoa se community, e awaine ia whaina le saulotonga o le tangata, e pe o na umai le atua. E o fo I la le whaavaima le Constitution le tunul nei, United States of America, e whaavaia I lungo mena, ieta o le inalienable rights. O inalienable rights la, o ai iana I le mawhai e oe, ona alienated, ona ave ese. Ai se alanga e au mai le tua. O ai a ta tau ia. Me e tala noele o tō manuia, le whauai tātou I fōlinga o le tua. I le amatanga. We have a spark of divinity in all of us. And from that spark of divinity,
e whapena i le winga o le atua o loo le tangata, o le ale winga o le atua. E le mawhai lava e se isi o na tau. E le mawhai a se isi o na whaapusa ina, e le mawhai a se mta au pasilisili o na ato o toalo na whaamatala ina o winga o le atua. Mai e whapena fo i le tangata. So, participate lai le clubhouse, masala pe o vai le whaafe lau whai o tangata na whaalongolongo i le clubhouse nei. I le talanoanga le na Platon, ma Edward Snowden, no Platon lai pe o se atisi, he's a photographer. E pu e iata o tangata pe o Harvey Weinstein. Na whai whara na interview ma Vladimir Putin taluai. Ia, o le clubhouse alana nei tai ao, particularly for Edward Snowden. O nei, e pe o le winga le na o Eddie Snowden. Le a ua mata na whasatauro o ia. Ona o lana mena whai. So, no whalama mafo whau i talanoanga nā mal mea o tupu nei. So, o le ngata lai o pongi e tangata Amerika. A ua o pongi fo e isi tangata o lo o vaia, humanitarian, i le lalolangi au i lunga lava o le platform le internet, ia ma le platform fo le clubhouse. So, e le avesea i ala ia le, in fact, o sapsapa ia le manatu le Outou Manuia. Na whaua le atua le tangata i sa oloto. Ai ona o le angasala. Ona o le whatamala. Ia le uala i ona whapea. Ona ua ai le apu. Ona ua ai e tātou le apu. Ona mawhaanga nā le uala i ona polonga le tangata. So, o le mea nā le ana tala noa nei. Pe mana ia Reverend le ka ia le rio Eddie Snowden. Ed Snowden. O le saurotonga. Ai pe o le fōringa mai wa invade Ed Snowden le a fo le communication le al malo nei matangata te totasi. Le ala pe ua fōringa mai ua le aisi saurotonga i le mea le e whaaleo ai se rangona o Ed. O le ase i le vaanga le. Well, the fact that o lena whea nela na tala ma whaalongolongo i ela lalulangi. It means o loo iai a platforms o loo whaatanga ele leo tangata whapea. A mo malo ai o Amerika, e mauro lava tongi whalpupui. I wale ngatala ele na, a ua tau miliona i le na tupe ua maua mai ana tusi manga lecturesi e whaatau ai lungo o le internet. Waila ana tusi ua tusi. Ia ua whaatau la tangata o le tupe la nai alu tutonu o an account. A wai pei o la natala la, ia whapenale winga o le saulotonga i le tunu uneo Amerika. Tangata Amerika, masani le lei ai. E iate o e u mai ai ate tau. E te mawhai ona e whatupe ina lona lave ina maia. You have all the rights that you can financially afford to defend. That's how rights are mediated in this country. So malama leila vai le taua o le tala, o le resources. So le mela na le ua sea le ana tusi. Ma wana tupe alu tutonu po le ale trust account, po se loia, trust account o lo tu en tupe e fatali tali e defenda ia lona reputation. Ia ele vesea ia le mela le o tupu nei, e wan mela o tatu ilo nei. O le whalongolongo mai ne se e le tatu tala le whainei. Po le ala fel platform o lai e kopi uma e tama ia le mea. We don't mind, but se fisiti mai momo. That's number one. Number two, e tangata ia monetizina le tele o le content. O whela o toi fo i e tupe na i tatu community solo impoverished. E tele o systems ia. O a whea o toi fo i e le melena. I think the biggest killer if I feel ona whaola le mauli ma le aitu o le tangata. How do we sustain le innovation? Le mele ta ue whanawhio le aitu o le tautale titi.
Be melen for my pay. How do you keep that going? Befa be te mi umai fa o sme fa sa mai. So pe isus te tele na fa nai le mele. O le sola e se mai lau. E pe o le kau kukuloa le mea le o le sautonga o le tangata. Ia. Le ala ua ilo le leia le nio et langa sala le fai. E la ua sola a sola e atunu kominisi. E nofo ai. Well, yeah, I would say na sola ia tunu e le a whainai o ia. Ana le a whaina ia eri nei le tunu ne. O te manatu e sola mai nei. Wana label o tunu kominisi. Ana iei se si mea e lafi ai e whasau i nai o ia. O mea whanau suru whai iei. Te mantua ina ia Julian Assange. Ia lesi whanau tangata na tupuele melea. Ia pe fia wha ono fitu tausanga o te tonu rawa le embassy le malo le leo whea. And it wasn't very recently. It was very recently when they gave him up. Ai fo e nisi o te tongi nai tupe nisi fo I malo lai tia ia lato empasa le United Nation. Le sa malu ai Julian Assange. Ia le te milan nei, ia le oi fafol tangata. Le wa mata nei ona fa pui ma fa ona fa masinonga. Ia le fo la vala au atu le US Justice Department. A umalona sasa Julian Assange na. Ia na meresi fa fisa matou da langa le I te resia na mesi e o. Mani. Ie le mere a mai pe I tau I Manuia, le tinola, mauliola, ia mare aituola. Well, the common thread there o leola. Wa pe o le mele nai e se alik te leo le mystery o le mene o leola. You know, who can understand that life? Familia li ina o sau ina ia Outou maua leola. Ia maua atili e lava. Iwa e lala tatou le mena ta o leola. Le ave itai ngā tai e whaile whai vai utu iei. Ia tu ngane po aisi mea e tu iei. O ia pese I o se sive e mai le iei iei. Ia e le mawhaiona utu ai vai. A tonu whaiona wha penale winga o leola. O se mea that's functional. But e lem whaia tātou na tauwhi. Lem whaia tātou na utu. E tōro lava ma nawa tangata. Ia na tuhe fo ilo leo le nganga o le tua il mensa wai. So wha pena ia le winga o mea. So o mea lawa ta uai le tala le ia Edward Snowden. E wala e whaafe mon tupu la wha o tangata na ia ile. Le clubhouse ne o te leo tangata e whaalolongo. Ia na ia ala manatu na o pikia. O lisi le mea le o tupu nei de. Me le tau le cancel culture. Cancel culture. E mawhai lava e lau telefoni na poloka nu mela e telefi whaalongo iai. Me o le mela o le a tupu. Ma o te manatu o tupu nei foi. O le a halo I tu tasia I le saa o tangata. O le a na o mea lava e fia whaalongo iai e whaalongo iai. O le a le Ph.D e la tau le maso le alo e lisi tu. E whaalongo I ni manatu e tautua o penga, e pa o papa. Ni manatu fo pe e lui manatu e masani e la tau. Ia ona o iero le manatu e mwhena whaale tonu e tātou I le mele na. So o le fisiri la o le ale le counter ina o le cancel culture. Wa ine fo ilai le tula I mai Ed Snowden. You know, men he was totally against the culture masani ai. And so in the process he was cancelled. Yeah, I pe ole mena no nana esi ia mai. Ia o sala e o dona sau ia te tongi sana faisana tala ile no I matai po le alme wala ona soli tu lafon. Ma te tau fone ia ta dole ono sai ma le lofa. E whalong longo ai po le aso na manatu. Ia pangale, ia le ua cancel mai lunga.
And our platforms for while I am for no mawai so na manatu. Ia manatu whaalonga. Wa whaalonga i tangata e pe au oi ma. I whulon to lua e lofa. E sana tama. E lona ainga o lo whau. Ia alae nofo i oilusia. Malona mautinoa. Ia ua whaaunu ua oie ina. Mea lo wherua i male takeri lona pātua o wai. E le ngata o la esu e lona tunu. Ia alae nofo le tunu ese. E ni tatu tangata o whapeina o na whai tui. Wa o ena pe e li wha o il fast ma politiki tatu. O mantu ina le tangata ingo ia namula uru lena. Whalingo le. Lena whatawhea i te meo le mau. O la waki. La waki, ie. Pe o winga na whapena. Political prisoners. Ia ona pi o tangata ia tau latu fina wina le saurotonga o le atunu. Pi e tasire nā mea e vesi a nei mea e pe e refer na wa tangata i tangata ia. Ia e tau el purufana hoti. Whaaunu ua. I le sailinga o le saurotonga. Ia e sailinga o le Samoa tutu atasi. Le toi pulea isi atunu. E alualuana pe po fea lava e alu i tana noanga ma le always I refer e tau tangata nei o toa o le atunu. So o toa na latou alanga ina lea mea ta o le sautonga. Lea la latou e fo ia Samoa i le mea fo le o le toi polonga o Samoa i ona lava tangata ma le latou whatatau. Ma le ua vale tu lima ia le sila fia ma le ilo le tauasa mai. So o te loa o se mea te tau ona o ina ai le tupulanga whai mai o Samoa. Nanga o le lava pi a tatara noa le upu saurotonga o Samoa. I le o se mea na whapa o le lo na tapena mai. Te tonu foto o te lo tangata Samoa o le mea na whau mai e le atua whaatasi mo tangata. Le ala pe ua iaina i le la titi. Yeah. Te le. Well, em tato wa aifa lele I ngaru te tele na sa fati la vai temil na wa tato wa aine la iai I le afi veselau fa lima nana o mailta wala no lua o langi afi veselau lima sefulu afi veselau ono sefulu na wa amata ona ati le manatu le o le almanatu self governance wa amata ona te tele malo ne pe malo Britania o le mafai ona maintain o whinga tau na maintain. Le ngata na, ia le awa ta mamai tangata, a whatu nei se whatu nunga e le ai mai o, a io e mai fo iluma, ia le ai mai tua. So e pe o mena na o ia ele vai taule na. Pe o te mitonu al na le na amatai le, well, the postmodern. The postmodern era, or the postmodern era la is characterized by a rejection of the master narrative. Afa pena ese master narrative, afa pena ese pule ao, afa pena ese totalitarian government. Ia le o oti nei, wa vete mina na pa o le pomu I Japani, e peo inana na pena sui atoa e lo manatu, sui atoa e le nganga o le tua tangata na whaia I ona folinga. Tele iloa. That's what it looks like. It looks like o leo sa loto tangata Samoa. But in essence, leo whaie tangata sa whapolonga ina, tangata mawhakolone ina, tangata le me te tauna whai. I ona fo I lava vai taimi, ona o tele le malo Britania. O le mfen sustain. O le mfen sustain. Wai. O le mea leo le whane a whaila na siwa whatau bati whingta. Pei le mele anga I sa morte mi pei ua le o
o sai tia I lalo isi atunu. I pūlenga isi atunu. E pe o leo tue sai tia lava I lona lava atunu. Ia, pele ile yo ola ile tosi le mena e se fa pura le titi pala le wingo lo sa no. Pe o sai tia lava sa mo I pūlenga a lona lava atunu. E pe o le mere na e tau o na o inai o tatu tangata. E le o fa pe o pi o le temi sai lalo siamani, sai lalo Britania, sai lalo New Zealand. Le meo le colonialism, le meo le soifo o la colonia. O le temi lana nei. Le au a manino tutu o tasi o Samoa, mai le fia, ono se furulua. Te o matemi nei, ia ono se futa o Samoa. A o lea ua fōringa mai Samoa, e leo tue kolonia la I lalo isi atunu. A o lea lava o kolonia lava I lalo le puleanga a ona lava tangata. Ele se mele le ilal mena. O al tala listo ina manua. E mana yale ngau sia tato me ya tato. Ia e tau ese fo I lona whawinga ina. Nanga tatu o nanga leupi o tatu no nore upu kolonia. E mai le upu palangi. Ia e. A o le upu ai o le polonga. O tue polonga lava Samoa ia. I lalo le pune. E tilfi fo I le mesa ua I le polonga. Sau le upu polo inga. E le mawhai lo le tangata na tausi polo inga ar se furu. Io e tau te polonga I nare tausi. A lea a mwet whaoro tanga tatu. O Yesu e mapu I tatu. E lo tula fono. So le polonga lava ia e le o tatu tangata wa au mai le sao tonga ia tatu. Tatu te le tu e polonga I lalo nisi. O le wha moi foi la. E le whaia le pule anga Samoa. Ma me tu e polonga I Samoa. I ona lava tangata. Ia. Ia. E pe le presupposition e lai tua e pe e le polonga. There's a presupposition e le polonga. For a process theologian, ia pese I atonu e ivas furu pasene le polonga. Ia masalo pe ni nai 5% pe se furu pasene fa le e au ngā ele polonga e pe e whaatufunga I nā ele tangata. Awa le sila nā mea o tātou wa ai nei tangata sa polonga ma o lātou tua a. Ese al whaatufunga I no tama I esole. Ia. Tā hula I matu hui whai mai Paulo. O a ua le polonga ki wiso. Ele mana I alan mena. Mana ia. A te wa aila I ailu mena. E o aila sisi o tātou mwhani whai al mena. E nā Paulo a. Io e whaafetai ia Paulo nana leo ua whaawasenga mai Paulo I le mea. E ese ele mea ta ule polonga. Ese ele mea ta ule au auna. Ko sa greita e Paulo le mea ki tuu mai lalo le au auna ai ave whaonga I le polonga. O le oa ua le polonga I Yesu Keriso. Ese a leanga o le polonga I le ese tutongi e roho. A le au auna lava ia. E whailo na tutongi. Tu sana pio le upgrade te Paulo le mea lea. Io e. Ai mo le soifuanga lau tele au tātou ia. Nanga o Samoa na ngata le whaangai o le upu polonga le vaitemi o tonga. E sa tātou nofo polonga ai. A o le polonga lava ia. I le o se upu le vocab a Samoa. Le soifua ma le o langa o tātou tangata. Lea la tātou tam whai I le temi nei. Ina I tue wha manino I tangata. Io sa siri aku pera tātou polonga I lalo isi tangata. Rather, io I le polonga o tātou I o tātou lava tangata. Io pio I nā lea tau watu iai se tue anga iai se wa maai. Ia, o se mea sili le nā o na wha le tonu. Pe a whai, o umar temi tātou polonga isi tangata. A o lea o le anga I Samoa ina ia toe polonga lava I ona lava tangata. Okay. Io no le lava o teimi e tosi e fo ina mea a tonu e wal te lau teimi na uola mai tutuila. E pese io le sina mea e pe tau wala I tātou I malo tutu tasio Samoa ia ma tātou olo o I tutuila na ola mai tutuila. E pese I tau tala fo I male ava.
ai pese I o tangata tutuila. E pe o mena pese I ele hustle tangata. Ele ambitious. Ia mātou ia tutuila. A ambitious lo ele me utupu iau. Ele na ma ia oe. They all go with the flow. Ele mana oe whanai pule vai. Whanai pule vai. Ma ole mafuanga fo ele na pawa ia le na o whamanuianga fo ia le tua mō nai o tatou motu nai sai. Ona ele ole le whapea ele o mawhai I lato na toa ma whangai pule vai. It's just that ele o tūlai mai se whawhita auli te le I o lato a inga maloto I whale. E ona te tau ai, ona whangai pule vai ma rock the boat. I la uale mai tau na atono este mea sui ai. Wa o le a uova ai o lo osi mai a tangata I whafo. Ele o le leia lato infrastructure. Company nasa atia le manuia o tutuila ma manua. Now they've left it abandoned le tele o le environmental hazard nei na. I don't know any me pena, but it hasn't reached the level where tauna ngai pule vai. Faise tala. There's nothing wrong. Don't fix it. Fix it for tutuila o lai ele lei ma mautu. Well, and that's the problem. I think it could be more. Wai ana ola mai le motu o fisi leva o matono no foi te tawana tele I o me mawhaiona ona maua e tātou tutuila. But ele too late tangata, ele push. O te tone lo le na. Ai sila le lei misi le I le fesota inga Amerika le tun tele masita mai Samoa. E respect ke le tun nei decision making Amerika Samoa ona ele. Ele pusinga foi le tun u nei le tun ia saini fanua ia lalo pulanga Amerika. E manino le tun u le nei I si la tu fianga ma fai manai matai to light. Me nai mausali ai tu le manua. Ele ngata respect Amerika fai un fai Amerika Samoa. Ma manua. Ai ta mau fo ia ta Amerika Samoa ia. Yo la tu lo ele mo la tu lo fanu. Awa ana se tu nu fo le fa pe va me matu mai e te pe fai la le melo sitseni le fina nei. Ana fa pe va me matu le to fa ma le uta a Samoa na mua. Mai tu le manua. Wa leva na mia sa loto Amerika lo ele. O le ata mai le na o to ina. A le mea o te piki ai le tunu nei Amerika. Te tu respect. E mea lea. E le ka mawhai ai fin. Le peila me le tupu I a polu ma I le maro tutu atasi. E sa atu e saina lon ta mao a inga. E aluaku ma le laku agenda. O le mea nana e describe ina e winga I le tau fi mau e ta I o tutuila la lato ana vatau, a lato whanua. O le mafuanga na le leini investments o tuina. O le mafuanga na le investor in banks. O le mafuanga na le anga il falmai. Awai, o le mele na, ele o mawhaiona sa o loto tangata whai pisi nisi o atu ma invest I tutonu. Ai se alanga ele mautino pe to foi me lato tupe. Ele mautino awai a whai nei ele. Ele mwhaina toso se ele tutuila manu. That's very smart. I don't let that to Yeah, but at the same time, o le mafuanga na lea na whapea tangata ia. Mafuanga na lea na pese I e pe ele o yese se manatu. There's no ambition. There's no need for ambition. And that's what's killing maybe the next 2 or 3 generation. Ia wai o te leiloa I mātou ai e tutuila. E whai a mātou ta whape se vai māngai o polu māngai al whalamai māngai al whalamai lele. A mafuanga nā laina le tutupu me ina tutuila. Ona e tu el si o toi ina I ele me. O 11 fiuma investors. Yes. 11 fiuma investors e develop le motu. Ia ai le mawhai a. Va ai fura le mele misi. E sao. E whape nāre va ai. Fe I lafi mea. E fe I lafi a le development. Pe a tatala do mei. E an pe ia le tala fure le misi. Se si le si me mangu e lo lima.
no I lor tātou tangi vale me a fia le ola o le stangata. Pe mawalulunga ma si tia e malotu totasi. A o ai a fai mai. Ewe, pe o le mea le nā le tatu, o tutui la ia ma manua. Ua fia tau sanga o tumu i Korea. Le se taimi e u mia sa o loto i se Korea se mea. Se iwangana ua usu ngafa. Mai le ai foi se taimi o le nei taimi a ton tatu feola mai ai. O tatu whaalongo atu o vevesi tutui la manua i onu whanua o tau ave tangata ia. Le mwhai. Eisa, ele ngata i lalo le wha malu le malo tele nei. Ai a sila to toa i ai i le anga le leo Amerika i a tutui la manua. Lau te le whaia wha malosi o na lau whanua mo na lau ele. Ewa. Teo mea la nā te tau nā o inai tangata Samoa. Ewa. Langa ese lava tutuila manua e lalo le pulenga le malo tele nei. Ele ngata le whaima wha malu ia Amerika Samoa. A o le lalo langi atoa. O saina lava ia. E vala i sini le agenda a saina ma le agenda le kungu nei Amerika. So o ina te tau o ina i o tātou tangata. E a fonga. E feita tangata pa te tala no whapea. Ai le leo na o e saili. O tutuila lava manua e tō ai lo pulo. Tō ai lo pulo mai i le sai nia o pepa whea ngai o Amerika, ma lona territory, nea lava e mausari. I respect ke le Amerika. O le winga le nao, e respect Amerika le whaai unga anai matai na latu sai nia pepa. Yeah. Ia atonu e tawana whaidine a tātou tala a wai atonu e menai pongi sai fo ia uma mo ule i loa ia le venga fo i o lo amo e Outou. Outou ia la talata il malo Samoa. Ia e le avese ai fo ia le upumoni o tātou i uma o tātou fisota inga whaale tangata whaale ainga i Samoa e lua. Maria. Ona le mea na ola mai tangata pe o le menai e fia iai. A amoro sa tau ro le tangata le na ola mai tutuila ma va ai i le li. I ona i loa fui le ia le ti ngā o nai o tātou uso i Samoa i sifo. Pio le mea na e misi o tātara nua le vaenga lea. E sao, o le whai atu i tutuila manua ma mo o le matango fie o le malo tuto tasi. Vavena si tia. And what if? Te le fisi le whai e mea i. O a whea toi fo i atuai, ua matua toi fo i a le malo tuto tasi. Ina ua se le decision making. Yeah. Well, I think mena taua ia constitutional issues and existential issues. Ia ma mea lawa fito i tonu i le whaavai. Ma le ano fale o se atunuu, o se whaatuatuanga. Ia ma le tātou palewhengai fu ma le atua, awa o le atua to pule ina mai o tātou wai atatau. E wa pe o le sialana mea, o le sile nanga sala le atunuu le nei. E manai e o lātou tala. Diversity, inclusive, equity. Te whatua ui e le mena le, not yet. Not yet, that's the ideal. Le whatua atanga nei ana palota whawhine ma tanga tauli. Tanga nei lawa. Ia o whaele nā, o le atau mawhai e tātā i lalo i tanga talanu. So e mo i alai mana ia le constitution le tunu nei, but we've got a lot of work to do. So, yeah, and a very prime example o le yaso nei, le fo utala noina le infrastructure bill. O le ala wingo le tala na, o lono winga le fo ele a produce ai talafu. E whae e ilungo o tuo tangata. Ina ia whawai bridges ia ma to e whalelei o wala, to e whalelei e internet connections. Yeah, well, to me, I rather America whae mea lea. Nai lor no mai o tupe saina mai nisi e pia mea ia kau infrastructure. Tasi le na vaenga saina o le manipulate ai lo langi atu. So I rather America e koe whaile lako kupe. Yo e whai ai a rato tupe ngai lor e whaango lango ia saina.
langa e te tauna matala tusa fo'i po le ale mawalunga o Amerika e whengai malalangi. E pa ua pe a whale tonu an whai ngwhai. E pa lava Amerika. E se langa o ka lako e saun me mau, tracking from afar. Tasi nā tusi manai. Tusi tau o le tracking from afar. We're recommending a menel tusi lele I saina 1,000 years 100-year plan. Wa matano fai tau. Ma o I loa ia ele malo si tele saina pe ona fe mai atatou ona nele mafuanga. Ona ele o lautua ina I Christian principles ia ma fa vai o le lalolangi ana moana moalava. O le ala fa vai. O le tua ia ma le tangata fa penala la pale fengai. Fina ngaro le tua I le manuia o le tangata. Ia a sere tangata fia mana oe. Ia ngasala ma aile apu. Ia ona ta penala ia le tua le fa tanga fa ola ina I tangata. Ma elo manatu se malo e fa pea ina lona fa tufunga ina. O le ta pena e fa sao le tangata. O se mela na mai le tua. O te le o ilo e fa penale fa wina o le malo le o seina. Atile io e pese o la fa wena I tangata to ititi. Ia mon manuia o tangata to ititi. Whenever I hear about the Uyghurs, le lato mele whainai Muslimi nai ina the Uyghurs. O no ui loa la ia leo sa loto ia I tangata ina mai o meltemi e umai fo malo se sena la do ia. O le mea le fa nga sena I o le meo le masanita tu le actions nga duenga infrastructure. O ina le malo si o le backbone le sena tau te tilo I un tangata le maruru. Ai si le fia fo ila no le leia sena. E ona le atua mo Tagaloa. Ia. E ona le atua pele te tonu le atua. E te ai au me ai maleafu o mata. E te ai au me ai maleafu o mata. Pele te tonu ala saina le atua. Knowing e ona le atua le te tonu ia. O le fairness na le atua le tau te ia. E le turi ina o tatu tatonu au Tagaloa. E ia le mele. O le backbone a tole o le tunu lea. E leo mana manama I langi. E o te tari tonu a uia le upule infrastructure. Tauni mana manama I ai o tatu tangata. Ia wa Amerika na tau fulu miliona. Ia, seina. Tasi ma le wha biliona. O le manu tele, o le tālako tele. Ia me voi le o te le wha pia o te ita ia seina. Le mela uita ia seina. Just like me and you. Human beings. We creative atasitato. But the only difference is the agenda. O le agenda is e ka kong sing. Langa aim le agenda singa I le pule. O le ailo le singa kasi pule ao. Na o le atua le fa vai I Samoa. Taua ia o ia mea. Wow. And I'm just reminded o le tolo o le atu Samoa. Le nai pese I e tapu vai ai malo si te tele I luang. Mai pa wala o te talo I a lava le to wha ma mao ma le wha utanga lo loto o tatu te itai. Lato te broker ina le file mua o le lalolangi. Ia oi fu inei loa o veo masiofo ni aso wha penei. O wha pena ale wingo me ia e le wha ngai na le atua ni malo losi. Ia wha ngai le atua na I tama vale whailo na fina ngalo. Ia o te manatu o le ala awha angatai I la tato folasanga I le nei aso. Venei awa noe molte le tuela o whaaftai le pa I o le tato o tunu. Ia la to mwhaifo ene whaalongolongo mai I nai motu ngā awha. Na ngā manatu o lo avatu I le nei whaopoponga o le tato I Outou Manuia. Venei awa noe whaaftai o tuele fionga le whaatonu. To whai atu la epa tu saifo I o le whaatufunga ina o le tato platform e pene I le tato talanoanga. Afa pe wei se pati o sala, ia po se manatu fo I walafo vale, ia whamanangalo mai I o lo tangata. Ia o le temi nei Manuia tele whaasausonga o le tato o tunu u Samoa, o lo tau o ono Misipouena Tagaloa, mai I Outou Manuia. O Samoa, o le atunu tofi. E le o se atunu utaliola.
sili sili ese Samoa leto ala lo ufa sino manga totongo tatupu maso solo aya ole ngafa se ifa se